بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Maulirin dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakabiyaksahan kintitaniw yari na isab yanughara kato taniw si mahasut si mahatinggi in waktu kabiyaksahan sing kitaniw habiya simmasa ini hiatud na mo na isab maun pahadarat sing kamu in pangadjian kawaun taniw ring akalam si mahasut si mahatinggi damikian kawaun taniw dahil nga hadis sin junjungan taniw alaihi salatu wassalam. Mga anak apo na mo hatiranan, masi-masira kita niyo pangadjian bunga simpag iman serta masira kita niyo doon na bunga simpag iman antara si murid diwan guru nagbunga ron kanila in pag-iman amin diyawhat nila hindu singguro pamurin dahil nga kalam si mahasut si mahatinggi damikian dahil nga hadis sin junjungan taniw alayhi salatu wassalam. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, masipakitan niyo pangadjian hikaupat bunga simpag iman amin hindu singguro pamurid walurain taud inbiyayta si murid paguro masi kita niyo hay kaupat. Ini kaupat ini piyagtuyuan niya, piyagluas lungsaran niya, inindo kaniya sin guru niya, dahil nga mga hindu kaniya, palman si mahasut si mahatinggi, wa amma man khapa maqama rabbin, wa nahan nafsa anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Indunya ini piagbalik-balikan taniw na sadya bukon paghulaan.
Bang paghulaan temporary kita niyo, bukun kita niyo tumutog na hindi. Aun sadya, hipahapit ka to taniw sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahon taniw, padlaw ka na. Ada po ning paghulaan mga tuan, amo na inadlaw, susungon sing kita niyo pakaniya. Salta, piyabaitaan kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala, hasuratun nisa, palman si mahasut si mahatinggi, kul, mata'id dunya qalin, wal akhiratu khairu wa abqa, khairun liman ittaqa. Di hafal man ini mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala, kahatihan taniyo, simpang hati matan, in dunya ini, tiyo dahing karayawan niya rin di. Palman si mahasut si mahatinggi, ya kau nabi kahinapusan. Baitaan kanila, in karayawan di dunya ini, amin kaya na naman nila, kaya rungukan nila, kita nila, kaya na naman singgim paisan nila, kalin, tiyo tuod. Dahil nga sabiad to mga tuan, magsaw-saw in tao. Magpasaw in mataod, hatiw-tiw. Magganap-gianap eh. Magtawang-tiyawang eh. Na, pagkain parakala, di adun niya ini tiw-tiw, haun im mataod. Im mataod tuan. Wal akhiratu khairun. Mataod pa, marayaw pa. Amo ninadlaw akhirat. Sakawa, tupot sadya kanila. Kande siyo. Hisiyuin sila yan. Paman sinallahu ta'ala. Yung mga sila yan, limanit taka. Hisiw-siw sadya rin kanila. Ibandeng kaniyo. Piyarayaw niya. In pagtag-ipon niya. Pamahasot si mahatinggi. Dahil nga sa babian mga tuan, inagisim muri din eh. Paguro niya. Piyagtuyuan kulong niya. Inhindok mo kamo. Paman sinallahu ta'ala. Hisiyusin tao. Mapupo niya. Hingkanapsuhan niya iban sin syahwat niya. Hawala na timudyo pakabayaan sin Tuhan niya. Kaya kausan niya piupo. Janji sinallahu ta'ala, paulaon niya pasulga. Na inagi niya hakuro niya, piyagtuyuan ko. Aun kananapsuhan ko, aun kababayaan ko, sagawa, reject ko na yung kabayaan ko. Iwan sing kanapsuhan ko, ialop ko na. In pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, ibang pag-ibadat kaniya. Amo yan mga tuan, imasi-masi piya pangadjitan niyo. Na, ringa sa babyad to. Kabtangan si mga sila na kauna rin kato taniyo.
Aula-aula na kabtangan. Sinhambuok sahabat pilihan. Ingan niya. Hi Ali. Karramallahu wajh. Iwan na si mga kaiwanan sahabat. Mga tuan, dunguguntan niyo yung kabtangan nila ini. Sabab kagunahan na to. Hamasa na to ini. Karena wala nalilingog yung manusia. Biya sing kalilingog. Biya sing kalingugan. Biya sing kahalubiluhan. Hamasa na to ini. Wala kaya paghiluhalaan ng gumi. Biya sing paghiluhala. Hamasa na to ini. Ba't bang sadya inggumi, makapamu, mamayta na hatao, ay naman kamu maghiluhala hababaw singgumi, di na mo na makaya yung kahiluhalaan. Tsaka wala di hilan sintuhan kapatut mamayta, kita ni umbiyaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nayari mga tuan, impamong si mga sila yan. Ihjaru. Paghali ka mo tuod. Ihjaru minan nasi sinpain. Paghali ka mo manusia harwa tumpukan. Harwa sipatin ni. Yan doon ang mga manusia. Na mga tuan, wala ti matao di manusia babawag singgumi riya simasa na to ini. Aula-aula na to, simasa na to ini, kay napusan na. Way na nabi pakariun sin Allah Ta'ala. Kahinapusan na innabipilhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nayaring kabtangan, iparungog kato taniyo sa bukon dumungog. Biya simbiyayta sin Allah Ta'ala. Hapal man niya, wala takunu kalladina sami'na wahum la yasma'un. Diungog nila sadya sa latus lagbas. Wala di matong iwan si mubsub, palawm sin jantong nila, iwan sin akkal nila, iwan sin pituang kautakbaran nila. Nahinda siyo yan mga tuan. Kaisa sahibul hawa wa syahwat. Aming mga tao bagay laga kanila. Panon nila marayawing kanapsuhan nila iwan sin syahwat nila. Papahaliun kita niyohan. Hisin nagbaita kato taniyo. Aming mga sila sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hapaghunahan. Si mga sila nakulal tausul ka. Buhi pa sila. Nakulal na sila tausul ka. Sa misan pa sila nakulal tausul ka. Gaman piyataud nila. In pagtaat nila. In pag-ibadat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Manganal kita niyo marayaw mga tuan. In kita niyo way ulalan kato taniyo. Inagun-agun sa nakita niyo maggulal simbaran na to.
Iwan aun na tuon naggulang. Ampayin sila. Wala sila naggulal pabaran nila. Sabab masipog sila. Nakawain sila riulan. Dahil hataas sin langit. Harap mari pababaw sing gumi. Inggulalan kanila, radiyallahu anhum wa radu'an. Makuyag kanila. Nagpapanjari. May tayad tumakuyag kanila sabab nanulin-tulin sila. Sin panulin-tulin way katukin-tukin. Ialop nila in kabayaan sin Allah Ta'ala. Wala nila ialoping kabayaan nila. Misan pabiyadin na in kabayaan nila. Wala nila ra ialop sa gawa. Nanulin-tulin sila. Pakabayaan sin Allah Ta'ala sabab amod tin pangayon nila rum adlaw ihdinas siratal mustaqim. Na tumpukan si manusia papahalian ka tu taniu di hababaw singgumi sahibul hawa wa syahwat. Amin mga tao sali-sali daw tangan sin Allah Ta'ala nafsu wan syahwat sain sila. Piagtuhanan nila na, piagtaatan nila na, inhawa nafsu nila, iwan sin syahwat nila. Ihjaru an haula. Papahaliun kita niyo ring mga silayad to. Usog babae maasbata. May tayad to mga tuan, sabab makapiriglo hakabuhitan niyo. Kapirigluhan jumatuka tu taniwa kabuhi damikyan wal iyazu billah adlaw kana. Uno pentapil niya yadto mga tuan. Wa sahibud dunya. Iban pahalliun kita niyo. Ha mga tao sahibud dunya, in kabayaan nila. Manglakin-lakin, magmain-main, di hababaw singgumini. Hirul nila yung kabuhi nila, hituk nila yung pangalta nila, pakaradyaan pagdunya. Wala doon yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kabayaan nila sadya. Amuyad to mga tuwanin tumpukan. Papahalian ka to taniw. Sin mahasut si mahatinggi. Biyay ta sin kanabihan. Nawa na sila biyay ta ka to taniw. Sin mga sila panday-pandikal. Imalup pakabayaan sin Tuhan. Wala nila na ialuping kabayaan nila. Ini karuan niya mga tuan, papahaliun kita niyo. Ihjaru, paghali kamu. Min fitnatil abidil jahin. Daing hangi, si mga sila nagtag-ipon patuhan hakaawam. Wala kimugdan hasalakan kabayaan sin Allah Ta'ala amin piyahatu da kanabihan iwan karasulan. Sabab aun salakan niya. Amod ting pag-akaran sing kataan. Na papahaliun kita niyong sababin sila himinang salakan dugaing. Kapirigluhan kaniya. Iwan kapirigluhan hasimingud kaniya.
Hamuyad to mga tuhan ini karwa. Tapil hay karwa. Jaru paghali kamu. Min fitnatil alimi al-fajir. Hatau naggugulal maingat sa halipulo daruhaka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala niya piyakay. Haingat iyanog hara kaniya sin Allah ta'ala ing kabayaan sin Tuhan. Sarawa piyag daruhaka niya. Indua na sabot yad to mga tuan. Hikarwa tumpukan. Hikarwa sipat. Papahaliun kita niyo. Aula-aula na yari na kita niyo hamataud tatandasan, hamataud pitna. Imasa nila, misan aun, mukumbya si masa na to ini. Maluhay nila tangkisan. May tak maluhay tangkisan. Wala sila simimay, iwan sila, wala sila simiha. Dahil nga kabayaan sintuhan nila. Damit kaya na masana to ini. Maluhay ra kita niyo tumangkis. Bang nato agarun sadya. Bang nato agarunda. In kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab kal na malasa kato tanyun Tuhan. Janji niya kato tanyuri kita niyo pasaran niya dunya. Hakatan kalalakihan na to. Manahut, maaslag. Hakahalan na to, dumiwan adlaw. Hakahalan na to, hapagtulak-tulak kaniwang bukon. Ya anughara kato, tanyusin Allah ta'ala yung kakukunahan na to. Dahil nga sa wabiyad to tayo mangud na mo. Aminbeta nila ini kato tanyo yari na sa mata-mata. Dengan sabab yan, palman si mahatsut si mahatinggi, hasurat tu hudurat. Panagnaan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu bayna yadayillah. La tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Tiyawag sila Allah Ta'ala yung mga kakasiniya. Hindi siya yung kakasiniya bariman. Unim paltawakan na ibang biya, din paltawakan niya. Paltawakan niya mga bariman. La tuqaddimu bayna yadayillah. Ayaw kamu mangliulakad. Dahil nga kabayaan sin nagpapanjarin ka ni Tuhan ni Rabbul Alamin. Pag-addat kamu kaniya, naraak kita niyo mag-addat kaniya. May tayat yung mga bariman bukun maaddat. Maaddat. Sumbuhan sin pangaddatan.
Sa kawa tuanin iman, magbaba iwan magtaas. Magkusog iwan maglamma, magtao iwan magtiw-tiw. Naada kala timiw-tiw. Maglamma, ada kala limamba. La tuqaddimu bayna yadayillah. Ay kamu magpasaula-ula bang aun daakan. Bang aun liangan. Di niyo agarunin daakan. Di niyo tangkisan ni liangan. Kal na aun kabayaan niyo, kal na aun tiyangkisan niyo. Ayaw. Pag may tabatan na tuwid. Mga undakan niya, hinangon na to. Kug, iwan ko yan. At pabila unliangan niya, tangkisan na to. Buka tani hamulka niya. Ngayon mga tuan, inhukuman niya, pagkadatan na to. Sebab way hukuman niya, laung sinta wa masa na to yun, hukuman kulampira. Inukuman kulampira hatao. Allah Ta'ala nagpara kanabihan iwan karasulan. Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ila an-nur. Supaya mahaw ni manusia di nga katigidluman madto pakasawahan. Ampa sila makaig di nga kakupur madto papag-iman. Ampa sila mahawon di nga kasirik madto papanawhid. Amo yan mga tuan. Indayaw si murid di mong guru. Indayaw si guru naghindo hamurid. Na. Amo yan to mga tuan. Naimasa na to inimang liling-liling kita ni mga uninjimat to. Anak ni magadda tamaas. Mataud. Maas ni magadda ta anak. Naiging pag-addat karayaan sinallahu ta'ala. Nalain. Aunday sa pag-addat sa wala duning kabayaan sin Tuhan. Hisiyo yung pag-addatan, harap pa kain nalain, yung pag-addatan na masa na to ini. Hisiyo yung matawdsiin. Hibusin yung pagtag. Turan niyo mga tuwan. Na. Bang nato, ikitaon pantukan marayaw. Yung kahalubilwa na masa na to ini nagtag na narunahan. Ang pain Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya. Ta'isa Abdud Dinar. Magkangi-ngiin tao magtag-ipunasin. Bang magkangi-ngiin tao magtag-ipun pasin, maipun sinsin, magdapa-dapa, tumapasing karayawan, dunya iwan akhirat, mga tao nagtag-ipun pa Allah subhanahu wa ta'ala. Abdul Dirham, Abdul Dinar, Abdul Khamisah, magkangi-ngiin tao nagtag-ipon na pilak. Kalta. Kalamod pa. Magkangi-ngi dunya sambil padlaw akhirat. Intaw nagtag-ipon na pakayan.
manglagin ta usugi bambabay, wang ang badyo niya malingkat. Kuno ba, kita nyo lang niya, siya lang ni magparakala. Ba't batawad badyo tayo ni malingkat? Masayang lang nawang tayo ni kapangluro. Papag-imun-imunan. Aula-aula na papagtiaunan. Sa kalibadyo niya imanupatuhan, way inu-inu. Simbiyata kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, khuju jinatakum minda kulli masjidin. Mga kamu beriman, hatiap-tiap kamu magtag-ipon patuhan. Pagtag-ipon mag-umra, pagtag-ipon mag-haji, pagtag-ipon magsambahayang. Pamakay-makay wakamu sabsim pamakay jato. Sa kalituan ordinary ring ha ordinary. Manjari na lang, nahuon manjari. Sa bangkaw pangasubuhan, inim marayaw o mulabindayaw. Haunin kawayaan mo. Ini ni hang po nga ibo, Pilipin man, inyaw nang po nga ibo dollar, haunin kawaon mo. Tayan tuan. Na. Pagaddatan na to. Daya aksin Allah Ta'ala yung bariman. Pagaddatin. Ay kamu mangliw lakad di nga kabayaan sintuan. Ay nuwa ka rin napso niyo. Ay nuwa ka rin syahwat niyo. Nawang nato ini naagad wiling. Bang naaunin hiluhala, naaunin bukun marayaw, wala nato piag addatan, wala nato piag respikan. In biyay ta sintuhan iwan sin nabi ni. Paman sin Allah Ta'ala wattaqullah. Pag mahuwa kamu to. Inna Allah sami'un alim. Cabunal to din Allah Ta'ala. Sangat makarungo, sangat makakita, sangat maingat akatan pekerjaan. Nah, magbalik kita niyo mga tuan pa mga pakabtangan si mga sahabat. Papahanliun kata niyo harwayad do. May tayad do. Pa inna fitnatahuma fitnatun li kulli mabtun. Karena ingi sindua na sabot tumpukan niya do. Dito na na po ning katan pitna. Timag na yung katan pitna rin dito na harwa na sabot niya do. Timag na yung katan mangi dito na harwa na sabot niya do. Tuan, basahan niyo. In panagnaan ayat hasuratul hudurat. Habasa sinug, au natapsir, habasa ingali, kataan. Bahasa rakuman sinsay, taniban sakay, inway. Bangong bahasa sinsakay, piriglo, umnuras sila. Aong pahambuk, nagkabtangan. Imam. Ini imam ini, bukum biasin imam hamasa natuin. Hisingan niya, Imam Ibnul Qayyim. Ngunin pamung niya, baita niya, pabaran niya, iwan pamurid niya, aslu kullu fitnatin in puunan in usulan singkatan mangi innama huwa wayroon na lang naruwaing min takdimir ra'i
ala syar. Wayroon na rugaing hasarab law niya. Sin, piaunan niya, impikilan niya, iningat niya, dahil hasara, sinallahu ta'ala. Kaya lupahan niya, misan pa manin nagpapanjari ka niya, Tuhan. Aing katluan ka judin ni. Sulat siya ini sin Tuhan at tao. Akay na yaon, umpia kita ka ako sinambuk mo rin. Haunon niya, malaggo din ngayon ni. Kuting. Pia kauning kuting, inaming Quran yun, yun hansipak, inyad tuwing kuting rin. Di lakaran sing kuting yung Quran, limibot. Laong ko batayad tuno yan, hinang-hinang at tawon. Klaro lang, patuang. Limibot yung kuting. Sinlialap-lap siya sinapdi. Di niya lakaran yung Quran yun. Piagadatan niya, piagrispikan niya. Mainkan kuting, wayroon sulat nila. Wala sila perahan Nabi, way sila perahan Quran, way. Sa putika, yariring kakaun niya, yun yung Quran, haut niya, si pagkaun niya, di niya kiikan, limiwot siya. Yung pag-adat sing kuting ha Quran. Mainkan bukun kanila, biutangan dugaing kitab daisab sa bukun Quran, tiasa kagitungan. Turan niyo mga tuan. Hari na kita magsabot sinyad to, matawad kitsa. Saan kanta to siya but, amin yan kita si mga anak kaputan niyo. Turan niyo mga tuan. Na. Hinagi si Imam Ibnul Qayyim, nagtag na ingkatan ngi bangki mangin tao, bangki mangin tao alam sing kauman, timag na yan. Pia una sin tawing kabayaan niya, raing sing kabayaan sin Tuhan niya, iwan sin Rasul niya. Natuad tungki. Kitaan niyo yan. Nah. Piyauna niya, impikilan niya, innapsu niya, iwan sin syahwat niya. Ala syar. Dahil simakad siya hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala niya piyagadatan ini. Katluan kajud. Maapampunda kuman, tabi ya. Maadat pa yung kuting din kaniya. Malingkan, way taaning kuting. Way kitab nila, way wasahon nila. Wayroong mga kuting mahilo. Bang nahilo yung kuting, hilo sin tao. Wayroon sapi magkahilo, makaingat sila si makahilo kanila, rin nila kaunon, bangin sapi na hilo, yung kuting na hilo, hilo sin tao. Kutika sin tao mga tuan. Kaya ingatan niya na makahilo. Dup-dupan. Waliyadu billah. Uno yan. Wala niya piagadatan. Imbay tak kanya sin Tuhan. Wala niya piagadatan, innarak maun kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amot yung pag-ianon sin Imam Ibnul Qayyim. Takdimur ra'i ala syar. Piaunan niya, impikilan niya. Piaunan niya, inapsu niya, insahwat niya. Raing hakabayaan sin Tuhan. Balikan na to, natuad tungki. Bukun para sa tao, natuad tungki. Natutuad pa, natutungki pa.
Taniyo mga tuan yung para sa wayra ni anam na to, sabab kal na wala na anad, inatay na to tumaalaw patuhan. Nauno pa lang kin Imam Ibnul Qayyim, hangkan nabihay ni Manu siya, inumbol ang buo. Piyaw na yung pikilan niya, dengan kabayaan sintuhan. Ini karwa, wa ittiba'il hawa wa syahwat. Yagad niya rin syahwat niya. Ununin kabayaan sin nafsu niya, iwan sin syahwat niya, pahit. Wairoon ka niya, unin makasipug, unin di makasipug. Mayad to mga tuwan. Na. Dahil nga sabab yan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam ang masa. Nakabaita siya mga sahabat niya. Inadis, dahil kan Abdullah ibn Mas'ud. An Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakapamung siya mga sahabat. Istahyu minallahi haqqal haya. Kasipug kamu patuhan niyo. Maingat masipug pataw. Sa di maingat masipug patuhan, way rasipug. Amod timpamung. Amod tin sabda sin junjungan tanu alaihi salatu wassalam. Istahyu minallahi haqqal haya. Kasipug kamu patuhan sin matan-matan kasipug. Impamung si mga sahabat kaniya. Amin doon, nakarungog sin kabtangan niya. Qulna inna lanastahi min Allah. Ya Rasulullah walhamdulillah. Kami ini ya Rasulullah. Nag-agad-agad na namo, nagkabtangan. Bang kami papamungon, kaya pakay namin kasipug pa Allah Ta'ala. Qala alayhi salatu wassalam, laysa zak. Bukom biasin kabtangan ni Weddo. Immat tantaka kasipug patuhan, bukon bihaddo. Turan niyo mga tuan. ولكن الاستحياء من الله حق الحياء ثم gawa lang niya in matan takakasipug pa Allah Ta'ala aming kimugdan siya an tahfajar ra'sa wa ma wa'a amun tao pialihala niya. Pialihala niya ing kuliling sinhao niya ini. Pilen taon? 4. Imana sin palihala iayaran niya. Imana sin iayaran niya mahal ka patuhan. Bukon mahal ka patao. Impag-ayad taniwaw si mahal ka da patao. Way hal ka pa Allah Ta'ala. Dahil sa babiyan, secondary, yung pagtuhantan niyo, yung primary, mag-alop kita niyo sing kabayaan na to. Na, in takakasipug, imatan takakasipug patuhan, sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, an tahfajar ra'sa wa mawa'a.
amo na yung tao ya ayaran niya in upat parakala yari hauniya. Unin upat yan. Hikai sa simud niya, di siya mamisyara. Di niya hilabtikin dila niya bang bukunda kabayaan sintuhan. May tayad to, tiyanto niya bang nilabtik pabukun kabayaan sintuhan. Mahait na yung punglo, labi rin dito. Mahait na yung pakukus, labi rin dito. Tulad niyo mga tuan. Isyamis siya paputing. Sa mabinta uputingan, duungol ha pinal ka jahannam. Mahinang siya duungol, sinapinal ka jahannam. Walladina kafaru wa kajjabu bi ayatina, ulaika ashabun nar. Kakaibanan, ulaika waqudun nar. Duungol sinapinal ka jahannam. Insusungon apinal ka jahannam. Duara tao iwan batu indungol. Way na ikatu. Na magliling na kita nyo. Unubay baranta ini. Sa naniniguro way mga tao. Naniguro. Ang dalawang nakampong na mo maguno ka mo. Na. Kaya tinikay sa mga tuan, papaayaran in dila. Ay mo tuod kabtangan. Ay mo tuod hilapal. Hikapagambulda mo iwan si pagkahimo. Kabtangan takabur. Kabtangan pagigil ang pagjangki. Kabtangan mag-promote kaw sindayaw mo. Sinaunda nagjajaga, aunda magpo-promote. Tutuan? Naintaw nagkabtangan pamangi, way sipug pa Allah Ta'ala. Naita, wala na ayaran. Antahfajar ra'sa wa ma wa'a. Amo timbeta sinjunjungan tani alayhi salatu wassalam intaga kasipug amo na yung tao ya ayaran niya in unia iwan sin hakuliling sin unia. Na inya una unia simud. Hangkan na hadlaw susungun. Aun habaran tani ini mag-witness against kato. Sumaksi. Magdihilngi kato. Turan niyo mga tuan. Pawis siya dahong sintuhan. Ang kataan, habarantay ni amin biutangan sintuhan pangsiyon. Unin jiutin niya, pawis siya raw na adlaw susungon. Sabi niya rihadun niya, simud na to sa jay magbisyara. Hitapuking kangian sin siki, hitapuking kangian sin lima, hitapuking kangian sin pangatud, sin pangdungog. Tapok. Susungon ni pawis siya raw niya to sin Allah Ta'ala. Nada kalain pamisyara ni against kato bukon tumabang. May tayad to against kato sabab piya kay tapabukun kabayaan sin Allah Ta'ala. Na, uno pa tuan. Mata. Papaayaran ng mata. Uno paayaran ng parikapulingan bukon. Ayad kau. Ay niya hudi wan nasara. Hataas sin langit. Hataas sin gawon. Yari hababaw singgumi. Ini pakita nila sadya maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Turan niyo mga tuan. Dahil nga sabi ng bariman nag-aayad. Kaya baitaan sin Allah ta'ala yung bariman nakauna iwan sin bariman hulihan. Pag-ayad ka mo tuon. Nah, habis sana iwan pangatun.
Hinabisara, ingkatan manu siya lang si malupyas siya mo na sinallahu ta'ala. Wa qulu linnasi husna. Ini pamungo pamano siya marayaw siya. Naturan yung mga tuan. Hasabab singkab tangan mangi matawd na nagambulda. In nakasabal in way. Sa matawd hindi makasabar. Imbis saramangi, sambagun mangi. Nahadlaw susungon, magbayad din tao yan. Na. Pangatud mga tuan. Balikan na to makamatawd. Pangatud, dahil doon magtag na ingkatan maksiat. Aula-aula na yung parakala di na, rin doon magtag na hapagatod. Parakala. Sa pangatod na to, tiyo. Pangatod na to, sibi. Sa bangkitan niyo, maripasulatin ni, amin piyagad datan singkuting di gikan, sa ginasad na sintaw, masana to ni waliyazu billah. Kaingatan na to, kamalian na to. Kaingatan na to, hauno kita niyo kumangi, uningi na to. Yung sakit bihaon. Bukol sakit sa pawaran kimugdan. Yung sakit hawaran, dahon pa ospital. Sa yung sakit kimugdan, paatay mo, paakal mo, baran mo yung magdiagnose kayo mo, baran mo rin maguwat kayo mo. Turan niyo mga tuan. Na nasakit din pangatud sintaw. Di kauwatan, di manjari kau madtupamin unuta yan. Mag-uwat na matayan. Hindi mo madtu mga katarakda. Nga kapulingan kau. Ampin pagatod pamaksiat. Pagatod pamangi. Ikaw tuan, tiap-tiap siulakan siya mag-upat. Dua na. Nabangin tao matud pamangi. Tantuhanin tao yan, way sipug pa Allah Ta'ala. Umaguno na ako. Naatod na jakaw pamarayaw. Inalong mo na saan katangkisan. Bukon bunalo ay nakatangkisan. Sa namantay kaw. Bangkaw namantay ay nakatangkisan mo. Sa babapantayan na kaw. Sa misan kaw hapantayan, bangyaon kaw kabayaan sintuhan. Karausan sintuhan tampanan kaw. Karausan sintuhan tamangon kaw. Di karausan si mahadya na yari ababaw si gumini. At turayan mga anak kapo. Mag-us-us kita niyo. Haupuin waktu tanuriya dunya. Nah, yadto mga anak kapo. Antah pajar ra'sa wa mawa'a. Simud mata. Hikatutay nga. Aun duty sintay nga pia panjari sintuan. Maguno. Dahon pabalbiruhan. Paatulihan bukong. Dungog kaw pakabayaan sin nagpapanjari. Namita magguna siya sindungog. Di, ikaw rin magguna. Bang muriungog yung kabayaan sin nagpapanjari sin tayo nga mo iwan sin ikaw siman niyang kauriyadun niya aula-ula adlaw ka na. Sa bang muriungog yung kabayaan mo, naaw no yan.
Wa minan nasi man yashtari lahu al-hadisi liyudilla an sabilillah. Aun di nga mga manusia, kamatauran din kanila, mami, bang man makarungog si mangi. Mami, maglupas waktu, bang man makarungog sin haram. Naimpangas, waon day sabdungukon bukon haram, mataud. Hawak to niya nagdurungog si manyang siya. Pag-uwot na rin mungog, magduruning kasanyangan niya. Ampay di mungog si mangi, nagdurungog, halawang kasusahan, nagtautangisan na. Kaya tumtuman ko lang na may atayad to. Amo sa inyong favorite na kalangan. Nagdarakdak siya rin na makarakdak, nagtangis na. Kaya tumtuman ko lang na yung kawata ko. Amo sa inyong favorite ko kalangan. Yung panugna niya kusina, nasunog na. Insabaw niya, tiyahayan na. Insiyagul niya, bukun na nanam siyagul. Hindi, uno na bahayin nanam niya. Sabab kiyubla nin janto. Sabab timutubo yan to asal dito. Ha sabab simpagdungog. At turayante mangud. Sa bukon na to iatod, nangita-ngita. Ngita-ngita, mga tuhan, bukon iatod. Watafakkaru ya ulil albab. Atod pikilun pamarayaw. How nuha ako ini nakabutang diha dunya? Hatumpukan unuhain. Nahisiw sintaw rimong pamarayaw, intaw yan, maadat patuhan. Hisiw simis sara pamangi, imatud pamangi, dimungog pamangi, intaw yan. Way adat pa Allah Ta'ala ibang tanong. Namisan na kita ni umarayaw mag-adat pa kaniya. Bang nalalarakin puunan. Larak da ingkatan. Amo yan, mga anak kapo na mo. Imbiyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na. Pag-ubos sinupat na sabutan nyo yan, duno pa. Pila na. Upat. Ilong. Inilong na to, nag-design sin lupayan Tuhan. Na matawad na piyagparayaw bihaw. Namin ilong nila lupa ilong kamatis. Liso ang nagatod. Sini nag-design had to Tuhan. Bukun hiyama niya, bukun hina niya. Nayan na Tuhan. Piyangadji si mga sila. Di mo nakakilahan. Sabab na pindahin ilong. Aw narimayaw lupa, aw nakimangi lupa, sa yung kamatawran kimangi. Naita. Misan di mayaw kimangi. Sabab maita mo kantianin ilong mo. Kalu-kaluwang aw nasal ilong sa naig na. Inyad tulong si mga sila. Diyari. Sabab kari asali awn ilong mo. Na pagkaway na nagmulain ilong mo. Giyanti ang musin ilong. Astagfirullah na. Uno yan. Bangin tao himamut pabukun kabayaan sin Allah Ta'ala piyakay nin ilong niya pabukun kabayaan sin Tuhan. Wayra adat niya. Wayra sipug niya misan. Tanyo mga anak apo. Nauno pa yung beta di, mapuasin niya dito. Wal batana wa mahawa. Sabda sin Junjungan alayhi salatu wassalam, intaw ta kasipog patuhan. Puasin na sabot tayad to. Insumunod. Amin tauya ayaran na intiyan niya. Iwan sin tiyan niya. Natin niya.
di siya kumaon sin haram. Iwan di siya minom sin haram. Aw nambuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hindui aku ruwa mustajab. Ang Rasul sabay kaulong na hinduan. Sa suway ang syarat niya. Yung syarat niya, suway pagkaon mo halal. Yung pag-inom mo halal. Yung badyo mo halal. Yung sakatan mo halal. Yung pamaybay mo halal. Amot yung syarat niya muna. Nawang maon na yung syarat siya, turuan na kau. Ini ruwa mo, ini. Nawang wain syarat mo, turi mo akaw ritain mo unsin Allah subhanahu wa ta'ala. Akaluna lissuh. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, paanna yustajabalah. Biadin ini katay, may kabayaan sin Tuhan sutsi. Ang kabayaan sin Tuhan malano, sakali ni kau yadto kawalawm kalumian. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Tulayan mga tuan. Nah, ay kau tuod kumaun. Sinbukun halal. Iwan ay kau tuod minum sinbukun. Yato'y suku sintian. Napabilain tao yan kimaun sin haram, minum sin haram, way sipug pa Allah Ta'ala, waliyadu billah. Maaf ampun tao yan. Hadis, rawahu Imam Tirmidhi. Nantuan. Nalang mubukong dakwin tumuha, magpakaman ako kapakilan. Na may na siguro mo niya to okay sab. Ibang binsan okay, bangin nagdaak bukon okay rin da. Daw mo ang pasiguro, namang daak ako kanila yaon, siguro yung kanila. In nagdaak mo kung siguro. Turayan tuan. Na uno pa yaon, nakalalamod hatian. Amo na in pagtagon, aura. Amin private part-time. Papaayaran nito. Ay mubutangan paharam. Turayan tuan. Nawang mubiutang paharam. Hunim beta sin Allah Ta'ala. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Iyon na sin Allah Ta'ala rin kayo mo marayaw. Yung pangatud mo marayaw ra, yung pangatud mo masarap da, yung pangatud mo. Iyon sin Allah Ta'ala. Wala takrabul pawahisha ma zahara minha wa ma batan. Ay ikaw tuod sumuok. Pamangdahip on. Na. Kau si muok iron na sintuhan ni maraw rin kay mo, kaya gantian na si Mangi. Tayan tayo mo. Na. Uno pembeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inta utaka kasipog patuhan.
Amuyad to mga tuan. Di niya ipamutang-mutang. Hibutang ni habubutangan. Nawang niya hibutang habukon bubutangan. Pwede po. Dahil nga sa wedto, mga kakasi, pang natuwa-turo ng problema sa lago-lago, nag-umbul ang buhok. Indo sa malaggo, sirik, nakalamod do sa malaggo, Gina. Turayan tuan. Na. Way sipog papatuhan, way pasipog papagkay. Sa kawadi na adto matali sintaw bihad to usog marayaw ra kuno siya pagbantog pa. Kamu yan lang na barangay level siya din ako international. Subhanallah. Tubu ilallah. Mag-usus kita niyo. Mangayo kaampunan pa Allah Ta'ala. Sanggupan tayo yung katan na hinang nato kasaan. Magdihilin Allah Ta'ala karayawan tiw-tiw dia dunya. Iwan magdihil. Adlaw ka na magsusun ni manusia. Na yung sumunod mga tuwan taga kasipog. Amo na yung tao. Tiw-tum-tum na yung kamatay niya. Bukon siya nagtum-tum sing kabuhi. Tiw-tum na yung kamatay niya. Yung badyo niya kuko puti. Wayroon kuko libais. Wayroon kuko lakot. Way. Bating favorite yung tawag yung libais badyo. Lakot badyo. Namuyad. Na, wayroon natuan sali na kuko puti kataan. Panamong puti kataan. Na, intao, taga-kasipog, tiutum-tum niya ang kamatay. Nagsasadya siya, sinlutoon mapatay. Labi rin sin pagsadya niya, sin lutoon halom kusina. Lutoon halom kusina, mataod tumawang kaniya magda. Uno pa, tiutum-tum niya nadlaw akhirat. Amuan yung mga tao. Tatap halawm kasipog. Tatap miya makadsing kabayaan sin Allah Ta'ala. Na, sabda pa sinjunjungan taniwalay salatu wassalam, man arada al-akhirah, taraka jinatal hayatad dunya. Jinatad dunya. Na hisiw-siulong niya. In mabaya. Magkasadda panadlaw kana. Wala kiyari rihi sintuan diya dunya yung karayawan siya. Tiyatakad ka niya adlaw kana. Hasabab si maaddat siya patuhan. Piagaddatan niya hindakan sintuhan. Piagaddatan na yung sara sintuhan. Piagaddatan na yung hukuman kabayaan sin Allah Ta'ala. Wala niya na. Piagaddatan. Innapsun niya, iwan siningat niya. Siyusin tao. Tay kuran niya na lingkat sindunya ini. Sababing kabayaan ni adlaw akhirat. Intao yan.
madauhat niya yung karayawan dunya, iwan karayawan akhirat. Siyusi mabaya sinadlaw akhirat, puun niya na yung lingkat, diha dunya milingkat kabayaan sin tao. Way na ini paghali. Sa kawa, maun na siya palingkat kabayaan sin tuan day diha dunya, dahon niya paadlaw akhirat. Na, isiyusi makahinangad to. Siya na nintao. Sumbuhan sin tao marayaw addat. Dahil di dunya ini sambil paadlaw akhirat. Na, mga tuan, aong pabiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato tanyo. Mbeta kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala takunu imma'ah. Ayaw kamu tuod, mahinang imma'ah. Unin imma'ah yan, hinagin niya, ana ma'an nas. In ahsanu wa in asa'u. Inaku agad ako mong kangkwanyaw, namuad to. Yung koneksyon ko, madto kaniya yaon. Ngayon sin Rasul ayaw. Sumay harap patuhan. Sa mabindihad to lusay. Nain lusay tupon harakat. Ampain tauri tupon mahinang lusay. Naway na to kaya sayuhan lusay na tawa masa natuin. In lusay makadaw nunu hiwal sindakat. In tao biha unununin hiwal sin kahala na karun. Amin sara sin Tuhan. Di, sa hahiwal sin tao na karun. Hakahalan sin tao na karun. Na, unin beta sin junjungan tani walay salam. Kato. Ay kamu mahinang lusay. Sa kawa, in ahsanu, ahsan na. Bang sila rimayaw, nakaagad na kabayaan sin Tuhan, agad kita niyo. Magsama-sama kita niyo. Sumagawa, wa in asya'u, apabila sila kimangi, nakagawa na rin ang kabayaan sin Tuhan, unuhon na to sila, tabang. Bukun makad. Nabang di na mabaya tabangun, di na mabaya hatulun. Ijtanabna an isaatihim. Tumangkis na kita ni uring hangi nila. Ibang panghindua akan nila wang man sila makabalik pakabayaan sin Tuhan. Bukun suknaan. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak tu nagdugal yung mga sahabatin akin niya. Lam ub'asu la'anan. Innama bu'istu rahmatan. Bukun ako naraaksin Tuhan manukna. Bukun ako naraaksin Tuhan magdugal. Sa inda akan kaku sinallahu ta'ala rahmatan lil alamin. Tani yung mga tuwan. Na. Ay ikaw makad kaniya. Mabiya ka lusay. Ay ikaw makadakahalan, di matuhalawm simpagula. Lusay sa yan. Tupunin lusay harakat. Sa inta ubalikan na to, di tupun halawm sindakat may nang lusay. Maita. Suway kita masipog patuhan. Piagadatan sing kuting. Suway na to. Labi pag-adatan na to, impalman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na murah-murahan mga tuan, miabot din waktu na to, pangindua asing kami, bang mayan kita niyo magunay-unay, umalup pakabayaan sin Tuhan, alupun sin jantung na to, alupun sin akal na to,
alupun simpito ang gautabaran na to, in karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab tantuhun tanyo, in dunya, bukun paghulaan, hiwin tanyo in kakaya-kayaan na to, in mara na to da, amura in kabayaan sin Allah ta'ala, in kabayaan na to, misan na to dahon, di da mara pahadarat sin Allah ta'ala, amura in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.